Natipyag! Naimbag nga oras yung amin papagayam. Kit ita, at to'y timay sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kasta Natipyag! Tatang, kasarita yung man ni Eli. Apay ti asawam. Nalaos man na abartak na. Katkaryaran na kami payakabalay na. Saktan na pa'y dagiti doang anak na. Ay naglanggungan na lalaki. Agbusor tawan may pasangukan ko na naimas amasida. Agsapol iti naimas amasida. Kat awan matyawat na akwarta. Kas nangarod tatang. Anya ko mga rod nga iti mabalin ko no awan matyawat na. Nadamasweldo na. Itartaros na mat iti istor ni nanausang. Awisan na amin na barkada na. Kunak ba no nagbalbaliwan ti langgong alalaki? Wan mat amin no saan anak kainom. Ngam inton makaangot ang iti tansan. Mapukawan ti simbang ti panunot na. Ay salbag. Adya nga tati aramiden tayo iti dayja atao. Tapno agnaka man. Uray ko mga no saan nga agkabil kan mga pakada tao. Bayam takasaritak taw. Ano sam labasitan anak? No saan lang aga po kadagito beng. Amangan no tinalawak kaun. Ay awan makunang itidayta na isuumat tinagpatpatayang ide. Gaputagwapon kinayat mo matay. Amom lang arudan nga istambay. Kung tandak pa lang mat nanang. Anyang nga rod. Jakmat ammo nga agnanayon ti kasta nga obrana. Uray addan pamilyana. Nutay ko may bagbagami ide apakyasawaam tinakyasawaam. Dinanam ay ka kumaita. Adda negosyo da ijay ilay. Adda mabalinday ti biyag. Awan mat nga rod sungkar adut-dut ko kankwana. Iso saan ka nga agreklamo ita Nga oray kabilan na kon. Ay saan ang mabalin? Adda karbang nga agrire. Adda nga rod mabalin mo pa'y. Ay nalpas kayo na nagkasar. Adda pa'y anak yawn. Oray pa'y nanang. No saan nga agbalbaliw kat dangranak ay talawan main. Anya? Amom ka diti sasawam sika, Linda. Ay saan ko nga ibantay tibagit kan ko nanang. Apagbalinan nak apanching bag. Ay naapaw. Nagbambanagan nga itibiyag mo anak ko. No saan anak kataray. Ang mga nublak ay manan ti mapasama kanya. Ay amangan no sikamot ti agkurkurang anak ko. Amangan no di mo matak-ak man ti pagrabangam kas ina kan asawa. Apay kit din asan? Sobran ti panagserbik kan kuana nanang. Arig na adipan akon kan kuana. Ay anyan? Iso na pa na ko na nagpulong kan tatang. Makamumatan no kasarita na ti anak da. Kandanggan namat ida. Apay, sika, ele. Talaga asan ka nga agnakam? Apay man ang tatang. Bigbigat man la sermon ter aramiden yun. Umayak lag kapitan sakit ti ulo. Nayunan nyo pa'y. Asino may tisan ang masuron iti aramid mo, sika? Oy, saan kan abaraw? Adanton putot mo. Anyakat ni tatangan. Apay, nalakamot ang maiwak si dayta. Saan ka man nga grason iti made? Ta nakababayin ka dagiti nakay kamangam? Tidakais, agkabil ka pa'y kanaw. Nga ultimo dagiti ang nakiyaw, iramraman mo abog kawa no nabartag ka. Nagkunamot. Asino pa'y kuma? No diti martir nga asawam. Na, tiyang pang ijayan ta, nagpulong man gaya man. Oy, sika no kayat mo tinasaya at agbalbaliw kan. Sakbay nga agbabawi ka. Apo, nakadu kayo manan ako nak. Lauan ko nga, may ditoy. Oy, tinggam ti bagbagak, tapag saya atam da ito'y luko. No napanuy-nuyan ka iti baro ka, agbalbaliw ka itan. Kan sumapul ka mat iti panggadam. Tapno di agbisin ti pamilyam. Agsapsapulak mat. Awan mangawat kanya. Tas anak mat a degree holder. Iso da ita ti bagbagakken ka ide. Nusan ka kuma nagbalbalog, nakaturpos ka kuma. Nalagip yuman daytan. Kat di mo matkunain asaan da ka pinagadal ide. Tamano a kurso tininrol mo. Nga makabudan laeng nagsardeng ka manay. Madi nga rod asumrek ti adal.
At dapay day di binayadan mi amin na tuition pa mi ti may sa semestre. Nga manyangay, nagsardeng kamutain. Kumaro te hang over ditoy. Ay! Ili! Di naktalikudan no kayat mo tinasayaat, Na. Denggam ti bagbagak tapag sayatam day tao. Wen! Tano di nakipangag, kan mamuak akinabil mo manin ti asawam. Sak amis mo ti mangibagakan kwa na, at alawan da kalagain, ta nakababain ka. Anya? Naimbagpay ka, tanaanos tinagbalin nga asawa, SP. Day tati pagyamanak iti apo, Linda. Nasingpat nila kay ko. Awan pa'y bisyo na. Mapanmat agbuya iti basketball sag paminsan iti plaza. Ngam pagpalabasan na laang iti oras na kan panaginanana Kan nagagat ni Mulong. Ay, super, Linda. Awan makunak, no gagat iti pagsasaritaan. Kan nadungo talaga. Isa nga oray ibagbagada nga anya tinangayataken kwa na. Taamumot asaan nga iso tay gwapo, ay nga para kanyak, ison ti kataaran. SP. Tapod no asaan nga iso tinataar iti langa, ngam nabalitukan mat ti kaunggan na. Amo na ti agbain karagi tinagan na kanyak, kan ore asino. Nadayaw ni Mulong ko. Manakigayim pa'y. Iso super gasat ko anak asawa ken kwa na. Nagasat ka, SP. Saan akas kanyak? Barumbado latta ni Eli. Nang runa no nakatilmunan iti arak. Day tamat ti magustuak pa'y kanimulong. Di na kaya ti sumimsim iti arak. No serbesa, rumamanmat. Gusto day tamay sa abotilya. Ni Eli ay awan Aging kay ti di na amo ti lubong na. Di pa'y makaawid ang ano dadto ma. Tayilad na latan uray anya alugar basta nabartakan. Ay, butput ngam Ibagam apanawam no ti agbalbaliw. Day tangarod tirigat na. Tano saan anak kainom, nasimbang mo't ti panunot na. Karina mo't amin akari. Anya nga rod nga ti kayat na. Ngam ko nakan kwa na. Padasan nakpay akabilan maminsan no kas jay anak kainom tamakita na. Talawak no kunak talawak. Anya? Kabalak mat nga taabyagan dagiti anak ko nga awan amada. Auntie Linda! Auntie! Oh, apay lo men neneng. Kasta unay titaray mo. Auntie, ingkay kitaan ni Tito Eli. Apay. Kasta unay abartak na. Katnat nagitipayas ije batog danti kunching. Anya! Ay apo unay lakit din da dya tao. Umay kayo na, auntie. Ay na, adapay sugat na. Amangan no impandan niyo sa ospital. Darasan niyo, auntie. Sige, mabit lang tay sarak ti balay may. Ikat ko nga nabtak taulom tapno nalpasan ti kalbaryo. Kastoy lang arudan tinapasama kanya. Kasta pa ilat ibagam. Pero huwisyo akanayon ti ipapaay mo kanya. Gastos manen day tao eh. Sorry nga arudan Saan to na maulit? Day takad ti pagalistuam. Ti agkari ngam awan matungtong palam. Ato yan ti inresita da nga agas mau. Kan mabalin mo maten ti rumwar dito ospital. Agawid tayo nga arudan. Jak maanusan ditoy. Makitam, garamid mo. Ultimo datatang, maperhuisyo datayan. Anya ko ma? Ay di ka lang mabaing. Ngam no di ka agbalbali o sika, Eli. Day tanto kinabarteg mau, ti bakatayam. Kasimot nga ron ni Linda, bakay. Kalbaryo na ni Eli. Nakaro Pagasog ngay data. No di nasardagan ti kasya kinabartek na. Ay, amangan no isunton ti pakatayan na. Mabalo di na oras ni Linda no kasta ti mapasamak. Apay ngamin nga dadagiti kakasta. At dalang nga ron pamilyada. Di da pala matalikuran ti aramid day di baruda. Amok pa yun. Langgong dagiti kasta lalaki. Iso nga rod akas taonay tiyaman ko, tasaan akas di tinagbalin nga asawa. Ay sus, kunamutla day ta nakasangwakken ka. Nakasango ka man bueno saan, pudno ti ibagbagak lakay. Nagasatak unay, tas sikatin nagbalin nga asawa. Ngam saan nakagwapo akas ken ni Eli nga asawa ni Linda. Ti kinataer kas saan nga iti akin roar ala nga. Ngam kit de tinadalos ka nasaya at akababalin ti maysa a tao.
Adya ti kinulam. Saan asimbangpot ni Eli, idirabi eh. Una nang nagkuyog da ken Martin anapan kano naki-birthday idi kalman di tabangi ra barangay. Ay, nabartek na siguro na. Kat di dan nakaawid. Lepas na nagkaray asanan nga agbartek iti nalabas. Ay, naglaka ti agkarey. Ang manyagarod ngay. Panagkunakat saanan nga agbalbaliw ti asawam. Sige tamaong maaktulaang. Di ko na nagyak aramidan timbagakan ko na. Ala, ano sampay laang anak ko? Barang nagbalbaliw tumatlaang. Itimplahan lang man iti kape. Ay, awan manan. Nalaos ka manan si ka, Senyor Eli. Anya kuma. Ada reklamo? Kape. Ala, siya kunti agtimpla. Hindi kaya agri-rain. Kastang kadilatan. Kasla awan pamilyam ako lang. Di nakman sermonan tamang danugak tamatap. Sige! Padasam tamakitam! Buwisit na to yan ta kumarit. Ha? Anay ko! Anay mo lang Nay, apay ngay. Hay, saan kumamot akas tabarok Dakto pa'y kinabkabel ti anak ko. Sikakit din ti mangkabel kan ko na. Talagang awan babayin mo! Makita mitag! Makita na niya taramitag! Agbabawi kan tao! Idarom ka! Di mapangat pero buwisit. Tanawan kayo manlagan. Sige! Puwano ka lang! Saan ko kasapulan ti demonya tao? Saan ka nagsabsabay? Ladingitag tatang. Mabalin ang mapalabas ko pa'y tinalabas a kinabartag na. Ngamti palang kabkabil na kanyak ti Jakon maanusan. Kanyang aro ti planong ita, anak. Ay, kwa, abalayan. Ay, siguro. Nasaysaya at no agawid pa'y ladalinda, ijay balay. Ay, ket, ala, da kayo abalayan. Padasak man nakasarita pa'y maminsan tilanggong anak ko. Linda anak, saan ka mababalaw iti dayta apangagdeng mo? Sakit di ati mabain? Maawatan dakmat nga ta atatang. Ala, saan kon nga ituloy ti reklamo kontra ken kuana? Ngamkit deng, agawid kami pailaang kadananang. Iso aya, nalabas matngarod ni Eli Ay, pudno dayta, SP. Nagbalbaliw? Di mo ka din awatan? Ay, saan ko nga mang? Nasakit unay tinakam ko. Saan langan anam na minsan ngay naramid na kanyak ti kastoy? Maawatan ka matkit di Tano siyak siguro. Jak amo asawan. Ang mga nupatayak no nakaturog. SP. Apay, nakiasawa ak aya tapno kabilin dalaang. Saan amabalin kanyak? Iso nagawid kami pailaang kadananang. Makamuditan. Sumrekak mat iti trabaho. Tapno mabiyag ko dagiti anak ko. Disnugan kanto pa'y kitbe, laggong ka talaga. Sakti mabayin iti katugangam. Di ka lakit din nagbain, Mike. At dapay iti katugangam, kinabil mulatan ti asawam. Naglaing tumat na sumao. Amo na lang aro din nakagurgurak ti masungsung-batan no nakainumak. Apay nga may nalabsam ti aginom. Di ka kidyag sapol iti panggedam ako nak. Awan nga rod. Amuyo mat asana kanarwam iti nadagsan na trabaho. Amumat lagaya makasta ka. Apay nga raw asaan mo nga ingay iti nag-eskwela iday tapno mangup opisina ka kumaita. Agbabawi ak nga rod. Anyangay. Awan mabalin ko. Nagmayat ka lakit din disnugan aya. Kadwandak man nga rod tatang. Anya? Hintay ka sarita ni Linda. Kastamot ni Nanang. Agkidawag iti pamakawan. Sikan ti mapan. Mabayinak iti katugangam. Nasingpetdagan ka, kastakit din ti bakpakitam. Angem tatang. Mapankasiksi ka. Nawatan da ka pa'y nasayaat. Angam no, pasangwan da ka iti badang. Makamu kan iti biyagbaw. Di nak mauray asumurot ka, mangibabain ka. Kasapulan mo't lang ayat ti asawa. Mapan ka ijay Jim. Taimbag ijay, tadapan king bag. Dayta umam amang danog.
Bakawan na kumalinda. Kare, agbalbaliw akon. Basta gawid kayo kadagit yan nakda. Oh, saan kon amabilang kadagiti ramay ko tikadot na nagkaraim? Ha? Ngam adda ka din na tungpal mo, ha? Itong palak ita na. Kare, Panunutok pa'y. alamat ta na. No talaga apod no, dagiti bagbagam. Ipakitam kanyak iti aramay. Saan nga iti sao? Wen. Ngamla ding itok, Eli. Saan kami pa'y laang agawid ka dagiti ubing? No makitak apod no, dagiti bagbagam ita. Saan ka ngagdanag? Agawid kaming to. Ano sam alanggong, anyang arod ngay, nadidigrakan. Uwan tatang. Kare, agsingsing po ita kon. Diyak kaya ta mapukaw ko dalinda. Kandagit anak mi. Uwan no mayadayaw da kanyak. No idi pa'y lako maanagnakam ka, dinasayaat ka. Amom nga mentay ko na iti pagsasaaw. Ha? Liklikam ti arag, tapno di ka may sarsarak. Isungarod nagbabawi akong tatang. Mala, nasayaat man. Kat no makita ka nagbalbaliw kan, sakpayan ti mapan makisarita kinilinda, nga agawid dan iti balayaw. Didaan gagayem, tinaggibusan, ti may sapay apakasaritaan tayo, anaadaw iti pagsasaw ako nana. Liklikan ti arak, tapno saan amay sarsarat. Tampok dito'y programa tayo. Kasta ti biyag! Insurat para iti radyo ni Luvimin Aquino Sr. Ken iti magdireksyon, Teresa Calay. Musika, Jonah Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.